Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata re bolele ka story sa ENKI. Go na le di-tablets tše 14 tše le gore di kreilwe, tše le gore di ngwadilwe mantšu ao a tšwago molomong wa Lord ENKI. Ke le diretše video ka le bontšha family tree ya the Annunaki. Gomme ke tlo gopela gore o ile gore a se ya bone family tree yela goba mohlomong ko gopola gore mang ke mang a ka no fela a ya go video la a lebelela family tree yela ya the Annunaki. So ENKI ko mongwe wa the Annunaki. ENKI ke morwa wa Anu, ke ngwana wa Anu. So today re tlo thoma ka tablet number 1. Tablet number 1 ke etelele, gomme re tlo dira part 1 le part 2 ya yona. Re tlo thoma ka part 1 today. And then ke be ke rata gore before ke tsena ka ra story se, ke tlhalose batho ba mafelo a ile gore ke tlo bolela ka ona pele ke thoma ka story gore le se ke la ba confused. Ke tlo le botša ka Endabsa. Endabsa e be le morwa wa Adapa. And then ge story se ntse se tšwela pele re tlo kwa rena Adapa ke mang jalo le jalo, and then morwa wa gagwe ke Endabsa. Mare se nka botša sona gore Endabsa ke o mongwe wa ditlogolo tša ENKI. So Adapa o ba dula nageng ye nngwe mo gana mo lefaseng tše ba bitša ke Eredu City. Ke tla ke tlo checka mo mepeng gore na Eredu City gane jwale ba e bitša eng, ka gore mabitso a ile a change mo la egale. And then ke tlo le botša ka Lord ENKI. ENKI ko mongwe wa badimo, modimo ga se o motee, bebele re botša ka modimo o motee, mare modimo a se motee, ke badimo ba bantši. Gore go na le modimo ka fase ga gagwe gwa ba le badimo. Badimo ke bana ba modimo. And then wa buša gwa ba le manyeloi, batho ba ile gore modimo no ba creator fela mo kgakala a itse a ba creator ka lentšu, ka the word. Bana ba modimo ke ba ile gore modimo yena ka bosena o ile a creator the universe. Ga a fetša go creator the universe, a creator mosadi o ile gore tla ba mosadi wa gagwe. Ene modimo ka mokgwa o bolelang ka gona ga ana mmele go tshwana lena le wena, kore a se motho o ka mmona with your naked eyes. Ke kganya, ke the light, ke the divine light, the divine power, ke modimo o re swantse gore mo rapele. And then a tšea metsi a gagwe, ke di botša kare ke metsi a masweet. Mosadi wa gagwe e be le metsi a le a go baba, salt water. Ba tšea metsi a bona ba kopanya, gomme ba bopa batho, kore ba bopa bana ba bona. Bana ba bona ba na le mmele go tshwana le nna le wena. And then ge le ka gopola ka video ke dirile mathomo ya the Annunaki, sorry, ke bontšitše gore batho ba bangwe ba le gore ba ba bopile, batho ba tshwana le ba ile ba bitša gore ke the ENKI. Nka nne ke a mangwe a manyeloi a kere, mare ba bitša gore ke the ENKI. Ba tlo ba bontšhitše gore ba rata go apara mengatse e le gore e na le manaka. So batho ba le kwa legodimong a se gore ga se batho ba nnete ba o tshwana lena le wena. Ba bantši ba tshwana lena le wena ke batho ba tsamaya ka maoto a mabedi, ba apara borogo go tshwana le nna le wena, goba skirt go tshwana le nna le wena. Eupša ba rata go apara dilo tše di itseng, kore ka nako ngwe kgotse le gore ba apere ba di bitšang di-fish skin, something like that, a ke sa gopola gabotse. O kgotse le gore ge ba ya planeteng e itseng ba apara ka tsela e itseng, ke ntho la diang ba ke protector, ba kgone le go hema gabotse jalo le jalo, ka di-planets tša rena ga di tshwane. O tlo kgotse le gore go na le mongwe like for example le kgotse nako kgotse ba ya to the moon, and o kgotse le gore at the moon o ka se kgone go hema, o swanetse o apare something se kore sa go covera mo sefatlhegong goba sa go covera dinko le molomo gore o kgone go hema, otherwise o tlo tlhokofala. Okay, ke yena ENKI. ENKI ka setse ke boletše ko mongwe wa batlogolo ba modimo, ke motlogolo wa the divine power, the divine light. So ENKI lebitso la nnete ke Iya, e le a Iya ke lebitso la gagwe. Batho ba ile ba le change after nako ba le bitša ke ENKI. Why ba le bitša ke ENKI? Ke tlo thoma ka lenegela ka planet ya rena. Planet ya rena, planet Earth,
mola kgale ne ba bitsa ke planet key. Lebitso la ne ke planet key. Manako ile ntse e ya batho ba change ba re ke planet earth. So ENKI ke the second god go banga gore ke one of the gods akere mara wa bobedi wa tle mo lefaseng go tle wa mathomothomo re tlo ka ena re ntse re sepela le story se step by step and then wa bobedi wa tla mo lefaseng go re wa mathomo ke ena a ileng a discovera se ena a itlhotseng wa bobedi o mathomo o ile a discovera gore ba tseba gore e gona planet key mara ne ba sa tseba gore ena le bophelo then ke ena tle mo a khotshelo ena le bophelo and then after yena wa tla ENKI wa tla Iya then ka la planet earth ba bitsa key then Iya lebitso la ba le change ba le bitsa re ENKI because ENKI ke ngwana wa modimo straight o labe wa tle mo key ga se go ra related to ENKI le gate ke ba bang ba ile re modimo no ba bopa ka matheko batho ba no ba bopa ka matheko a sa kopantse metsi a gage la mosadi wa gage a bopa ntwe kino go ra se the descendants of God ino ba motho wa ka matheko. Okay, and then ke tlo le botsa gape le ka okay ar tseneng ditabeng tse dintšhe re tla di bolela ga re ntse re tswela pele aim ya ka gore ke introduce dilo tse ke tlo bolelang ka tsona gore ge ke tlo bolela le se ka la ba confused ke a thoma jwale and then before ke thoma the reason why ke le direla video yeke ke setse ke boletse re bala bibele ka mehla and then bibele e re botsa tše e re botsa go tsona modimo ke modimo yo maatla modimo wa lerato modimo wa toko modimo ile re ga rate re dira dibe mara re bona mola booking ya Genesi modimo ile yena a botsang ditšhaba tše dingwe setšhaba se le rena se kgethile setšhaba sa Israele gore sepelang le nageng ya kae le bolae batho le repe basadi le bolae bana le dire ditlhabelo ka bana le dire ditlhabelo ka eng le eng jwalo le jwalo le tše naga ya bona le ba thope e be di-slaves batho bale ba ba šetšeng le tše mahumo a bona ntongwe lengwe wa bone le inyakang le tšeng and then ke yona ntho ile ya di-stepa ka ra bebele ge ile gore badile bebele a go tloga mathomo fitlha mafelelong o gopela dilo tše ke dilo tše le gore ka kerekeng ga ba di bolele ka kerekeng ba nang le tše le gore ba bolela ka tsona tšela tše dingwe tšela tša go thuša ga ba bolele ka tsona so go ka bala bebele o tloga mathomo fitlha mafelelong ke a go botsa o tla šala o le stressed o le frustrated o ipotše gore na ge ke bala bebeleke is it true ke rapela modimo mosona so aim ya story se ke ntho la gore ke nyako gore re tsebe gore na modimo ka bebeleng ko mofeng o ba mitša gore ke modimo ka bebeleng is it the true god na modimo la re mo tsebang wa lerato modimo wa kganya na re sa ntse re bone gore na Satan yena ke mang o se ka kgwetša re rapela re ipotša re rapela modimo ya bana a re rapele modimo re rapela Satan nako nngwe dilo tša phela di sepela gabotse ra rapela mara a go loke selo ana re rapela modimo wa nnete na why modimo a sa re arabele why a sa re kwele bohloko a re tseneng ditabeng okay ke tlo bolela slownyana gore le kgone go nkwešiša le se ke la ba confused e be le di-17 tša kgwedi ya bobedi go ra re kgwedi ya February 7 years after metsi fula bibele e re botša ka metsi fula so ke 7 years after metsi fula and Dapsa o ba le monageng a ya go nyaka dikgong gore a tla go tše mollo gantše a le mola nageng a thoma go bona sesedi se tšwele godimong se tšwelela ka thoko ya leboa from the south se lebile mo go yena gomme sa fitlha sa ema mo go yena and Dapsa a wela fase ka ga kwešitše gore sesedi se ga se sesedi fela go ra gore ka moara ga sona go na le the divine beings go na le manyeloi a makgethwa so ga a wela fase ke nto la go bontšha respect ka re manyeloi a mo gaufi le yena jwale gomme a fetša a emiša tlhogo ga emiša tlhogo a bona banna ba babedi bao ba bego ba apere diaparo tša go phadima tše ditšhweu banna bao ba ile ba mmotša ba re wena ba re Dapsa re tlo go tšea re tlo sepela le wena ka gore Lord ENKI o nyaka go go bona so Dapsa o re a nama a thoma go tšhoga ba mmotša ba re o seke wa tšhoga Dapsa gobane wena o šogofaditšwe o mokgethwa Lord ENKI o tšhuzitše wena
ba mmotsa ba re ba mo isa go Lord ENKI mo a lego gona mo islandeng e bitswang gore ke Magan. So ga ane jela se tlheketsa gore na island e be le mo kae mo planeteng e feng, ka re tseba gore di-planet ga se planet ya rona fela, go na planets tše dintši in the universe. So Lord ENKI o ye nngwe ya di-planet tšewe ka se sebaka. Bjale ba batlo mo tšea ba mo iša gona gore a re ke le godimo, mare ke le godimong le lengwe. Ba ile ba mo tshwara ka matsogo, o mongwe a tshwara ka mo, o mongwe a tshwara ka mo, gomme ba thoma go fofa le yena. And then o re ba ntse ba subelela mola a lebelela fase, a bona lefase le la rena le ke planet key. Re tlo bitša planet key for now gore le se ka ba confused. O re a bona ditlhare, a bona dithaba, a bona dinoka, ya bane ba ntse ba subelela ba lebile le godimong le le gore Lord ENKI o mo go lona. Ga ba fitlha mo islandeng yewe ba ema pele ga gate, gomme ba tlogela matsogo a gage. O re a thoma go tšhoga, gomme a wela fase a ba a idibala. O phafurišitšwe ke ge a thoma kwa lentšu le mmitša, lentšu le lekoto le maatla le mmitša le re wena le re Endapsa, morwa wa Adapa, ke kgethile wena gore o tle o be mongwadi wa mantšu aka mo tableteng yeo ke tlo go fa yona. Tablet ke maswikana a ile gore ne ba ngwala mo go ona ka nako ile a kgale-kgale. Endapsa a bona kganya, a bona lefelo le arrangitšwego bjalo ka a workplace mo ile gore go berekelwa gona. A bona tafola le dilo tša go ngwala, a bona le maswika ao a betlilwego ke tšona tablets tšewe. So o re o bane o ka lentšu, mara a se nke a kgona go bona monga lentšu leo, a se a bone Lord ENKI ka sebele. Lentšu leo la re yena la re Endapsa, mohlanka wa ka, ke nna modimo wa gago ENKI. Ke go boditše gore o tlo ngwala mantšu aka ka ge ke kwele bohloko ka seo se diragetšego batho ba lefaseng la key ka lebaka la metsifula. Ke rata gore o ngwale seo se diragetšego ka nnete, gore badimo ba bangwe ga mmogo le batho ba tsebe gore matsogo aka ga ana madi, matsogo aka a sekolo, gore re ga ke na seabe godimo ga metsifula. Metsifula ga se a tliše ke nna. Seo se diragetšego se be se beilwe gore se diragale. Eupša mengwaga ya go feta 7 ya go feta nkabe se ile sa preventiwa gore se seke sa diragala. Nna ENKI ke lekile go se thibela, eupša ka palelwa. Ka moso, in future, in the coming years, go tla ba le judgment. Re tlhela re kwa ka Bibeleng ba bolela ka judgment, ba re judgment day is coming. So ENKI le ene wa bolela gore judgment e tlo ba gona, judgment day e tlo fihla. Lefase le tla rurumela, mawatle a tla phya metsi, go tla ba le lefifi mo lefaseng, legodimong go tla tuka mollo, gomme badimo ba legodimo ba tla tla lefaseng, ba tla boa mo lefaseng. Go tla ba le judgment day, gomme badimo ba tla bolela gore ke mang a swanetšego a phele, ke mang a swanetšego a felelwe ke bophelo, ke mang a tla go putswa for dilo tše di botse tšeo a di dirilego mo lefaseng, ke mang a tla go punišiwa for dilo tše dimpe tšeo a di dirilego mo lefaseng. Ke lona lebaka leo le ntirago gore ke rate go bolela ka se sebaka dilo tšeo di diragetšego tša mathomong, tša nakong yeo le tša kgale-kgale. Gore o tlo bolela ka dilo tše leo di diragetše ka nako enela ya before metsifula, le nako elo ya metsifula, le after, exactly after, immediately after metsifula, le tše di diragetšego mathomong. Bibele re botša ka Genesi, ge modimo a tlhola legodimong lefase, re tlo kwa rena dihlotšwe ka sebopego mang. Ke tlo bolela matšatši a 40 days le mašego a ona. Ke tla be ke ntše ke bolela nna Lord ENKI tšohle tšeo di diragetšego, gomme wena o tla be o di ngwala fase mo godimo ga tablet ke tlo go fang yona. 40 ke my sacred number, ko ra re ke nomoro ya ka le gore e kgethefaditšwe. 40 ke nomoro ya ka e kgethefaditšwego mo go rena badimo, go ra re badimo
o mongwe le mongwe na le nomoro ya gage e le gore ke a secret number, not secret, sacred. Nomoro eno e kgethofaditšwe. Matšatši ao a 40 le mašego a ona o ka se je, o ka se nwe. O tla ja gane jalo borotho bo, wa nwa le metsi a. Gomme ra thoma mošomo o ke go biletšego ona mo. O ka se tshware ke tlala goba boroko matšatši ao a 40 le mašego a ona. Endabsa a bona tafola e na le borotho le metsi godimo ga yona. Lord ENKI a re, Endabsa, ija borotho, o nwe metsi ao, gore o ska swara ke tlala for 40 days and 40 nights. Endabsa a thoma go ja. Ga a fetša go ja, a ya a thoma go ngwala. Lord ENKI a re go Endabsa a re, o ngwale exactly seo ke tlogo go botša sona, seo se tšwa go molomong wa ka. O seke wa tlaleletša, o seke wa fokotša, goba wa ngwala mantšu a gago. Endabsa a thoma go ngwala mantšu a Lord ENKI. Endabsa o re ka nako ye nngwe lentšu la Lord ENKI le be le bolela godimo. Ka nako e nngwe le be le bolela fase o ka re wa whisper. Ka nako ye nngwe le tletše ka lethabo. Ka nako nngwe le tletše ka manyami. Lord ENKI o rile go fetša go bolela after 40 days 40 nights. A re go Endabsa, Endabsa mohlanka wa ka, for 40 days and 40 nights o ngwadile ka botshepegi mantšu a ka. Mošomo wa gago mo o fedile. Bjale ge tšea tablet ye nngwe o ngwale mantšu le maikutlo a gago, bjale ka hlatse ya seo se diragetšego go tlogeng ga gago lefaseng la ENKI, go fihleng ga gago mo lefaseng la Megan, go fihlela ebile o tlo boela morago lefaseng la ENKI. Ge o fetša go ngwala bohlatse bja gago, tša tablet ya gago le di-tablets tša ka o di lokele ka gare ga the divine chest. Divine chest be le boxnyana le lengwe mola, ke lona ba bego ba le bitša ke the divine chest. Nakong yeo e sa tlago, ge lebaka le fihlile, motho yo a kgethilwego o tla hwetša divine chest ye, a e bula, gomme a hwetša di-tablets tše ka gare ga yona, gomme bohle lefaseng ba tla tseba ka tšeo ke go boditšego tšona gore o di ngwale. Ba tla tseba ka tlholo ya lefase goba tlholo ya mafase, tšeo di diragetšego mathomong, mafelelong le metsi fula. Bohle ba tla tseba gore tšeo di boletšego ke nna Lord ENKI, gomme e tla ba buka yeo e hlatselago tšeo di diragetšego in the past, ya bolela ka tšeo di tlogo go diragala in the future. Endabsa a lokela di-tablets ka gare ga the divine chest, yeo e bego e dirilwe ka kota. Divine chest ona ba e dirile ka kota, a e tswalela gomme a ikhiela. ENKI a re go yena a re, gomme wena Endabsa o le tlhogonolo, o tla ba seboleledi sa ka mo bathong. Wa ba botša wa re ba dire tšeo di lokilego fela, o ba kgothatse. Naga tša kua lefaseng la ENKI di tla tsošwa, di-cities tša agiwa, ditoropo tša agiwa ka leswa, dimela tša mela, gwa ba le peace, eupša go tlo no ba le dintwa. Mafase goba ditšhaba tše dintshwa di tla ba gona, ene ebile di tla ba le maatla a magolo. Mebušo e tla tsoga gomme ya wa. Badimo ba kgale ba tla emela morago, gomme badimo ba baswa ba tla ahlahla ditlamorago tša mo lefaseng, go ra re di-fates, di-destiny jwalo le jwalo. Wena Endabsa o botše batho ka moka tšeo ke di boletšego. Endabsa a lebelela fase, a botšiša Lord ENKI gore o tla tseba jwang seo a swanetšego go se bolela pele ga batho. Lord ENKI a re go yena a re, o tla bona di-signs
mo legodimong. Go lebella mo legodimong o tla bona di-signs. Melaetša e tla go wena ka ditoro, o robetše. Melaetša e tla go wena ka dipono. Morago ga gago go tla ba le baprofeta ba bangwe gape bao ba kgethilego bao ba tlotlago mo lefaseng. Go tla ba le lefase le leswa le legodimo le leswa. ENKI o rile go fetša go bolela, Endabsa a bona di-auras. A thoma kwa spirit sa gagwe se tšwa go yena. Gomme ge a phaforoga a ke hwetša a le lefaseng. Hlathing gana mola bego a le gona mathomong nako tšela nyakana le dikgong. So in short, story se ke setse ke lebaditše sona ke nthola gore Endabsa e be le 7 years after Metsifula. Endabsa a le mo nageng a nyakana le dikgong tša go tša mollo. Gomme gantši a nyakana le dikgong a bona sesedi se tšwelela se fitlha mo go yena. Gomme ka re ga sesedi go a tšwelela banna ba babedi ba bego ba phadima, ba apere diaparo tša go phadima. A bona gore batho bale ke manyeloi a le godimo. Then ba re go yena ba re, Endabsa o seke wa tšhoga, re romile ke Lord ENKI ka gore wena o mokgethwa, o kgethilwe wena. Re tlo go tšea re iša go yena malong gona. Ba mo tšea ba mo iša gana mola legodimong le la Lord ENKI a lego mo go lona. Ga a fitlha mola, Lord ENKI a mo tlhalosetša a re, Endabsa mohlanka wa ka, ge ke o boditše so ke o biletše gore o tlo ngwala mantšu a ka. O seka lasa ka selo, o seka tlogela a mang morago, ebile o seka wa change, ngwala exactly se se tšwago mo molomong wa ka. A reason ya gore ke ngwale, reason ya gore ke o bitše o tlo ngwale mantšu a ke gore ke nyaka gore badimo ba bangwe ba ile gore ba sa yetla le batho ba bangwe ba ile gore ba tlo ba gona mo lefaseng, ba sa tlo belegwa ba gona, ba tsebe gore na Metsifula a khositše keng. Ene ke nyaka gore ba tsebe gore nna Lord ENKI ga ke na molato ka ra Metsifula, ga se ke be part ya batho ba ba khositše Metsifula. Metsifula nkabe a ile a kore ba preventa gore a ska diragala, ba stop gore a ska diragala. But nna ke lekile go stopa ke paletšwe. So nna ke tlhapa diatla tša ka diskono ke se tlo go se ngwala. Gomme a botša Endabsa dijo setšuwe, ija borotho o nwe metsi ke dijo tše o tlo go dija. After o ja dijo tše o ka se dule o tshwere ke tlala for 40 days and for 40 nights. O ra o ka se je for 40 days for 40 nights ebile o ka se tshware ke boroko. O tlo no ba le energy e ke ntše ke tla be ke ntše ke go botša le tšo santšo di ngwale. And then a fa Endabsa a tablet ke maswika le gore ba bego ba šomiša go ngwala. Tablet o ba re e be dirile ka crystal stone e le gore e bitswa gore ke amethyst. And then ba mo fa dilo tše ba bego ba ngwala ka tšona. Endabsa a thoma go ngwala mo la feditše go ja. Endabsa o ngwadile tablets tšewe ka moka tša Lord ENKI for 40 days 40 nights. Ga fetša Lord ENKI a re go yena a re, Endabsa ke nyaka gore o be hlatse yaka, o tlo ngwala ka se se diragetšego go tloga tšatši le nako bana yona nako e la mola o tloga mo lefaseng o itla keno. Everything wa ngwala fase godimo ga tablet e nngwe gape e le gore e tla ba tablet ya gago. O tlo ngwala maikutlo a gago mo go yona. And then go fitlhela ebile o tlo tloga moki re le go gona mo legodimong leki o boela morago mola lefaseng. A botša Endabsa a re, Endabsa go boela morago kwa lefaseng o tlo fa bohlatse boki go batho ka moka. A botša Endabsa a re, Endabsa o tlo tša di-tablets tše ga mmogo le ya gago wa di lokela ka re ga chest yeki e le mo ka re ga le box le lego mo go wena a divine chest. Gomme wa fetša o tlo ikhiela, gomme o tlo tsamaya le yona o boela le yona back gana mola ya go lefaseng la key. Gomme after nako e itseng go na motho le o sa tlo kgethiwa, o sa tlo choosiwa amongst batho ba batla ba batletše mo lefaseng. Ke yena a tlo go hwetša yona chest yeki mo e tla be e fitlhile gona. Gomme o tla intšha a e bontšha batho, dibuka di tla ngwadiwa, gomme batho ba tla tseba ka tlholo ya lefase, ka tlholo ya magodimo ya the universe le mafase a mangwe. Ba tla tseba ka tlholo ya batho, ba tla tseba ka go tla ga badimo mo lefaseng, ba tla tseba le ka Metsifula, ba tla tseba nnete ye e diragetšego ka nnete. Gomme a botša Endabsa gore, Endabsa wena o tloga mo lefaseng o tloga mo planeteng ye re le mo yona o boela kwa lefaseng
o rute batho o botse batho gore ba phele ka go loka ba seke ba dira dibe. Endabsa a tshoga a re nna Lord ENKI ko ba botsa jwang ke tlo tseba jwang gore ke bolela the right words. A re wena Endabsa o ska tshoga o tlo kry-a di-signs ke tlo romela di-signs mo le godimo o tlo re go lebelela mo godimo wa bona di-sign automatically through telepathy, through intuition o tlo tseba gore na ke reng le through division o tlo tsa gore na ke reng. Ke tlo romela melaetsa ka ditoro ke tlo romela melaetsa ka division o tlo tseba the right words tse le go swantse di bolele mo bathong. A mmotsa re Endabsa after wena ke tlo romela di-prophets tse dingwe gape baprofeta ba tlo tla mo lefaseng ba ntse ba bolela mantšu a ka a mabotse ba ruta batho ka mokgwa ke nyakang ka gona ba sokolola batho go fitlhela ebile judgment day e tlo ba gona gora baprofeta ba tlo ba gona mara go na nako e le gore baprofeta ba tlo stopa ba sa tlha ba sa ba gona then thereafter go tla judgment day. Ka judgment day bolord ENKI ba ka tla goba ba ka no setle mare le ba ka tla go tla tla le badimo ba bangwe gape ba ile gore ba tlo ba gona after bolord ENKI. Gomme ge ba tlile mo lefaseng ke bona ba tlo judgeang gore na mang o wela ka kae mang o wela ka kae ba tla ba lebeletse dibe tša rena bao ba dirile go tše dibotse ba tla phela bao ba dirile go tše dimpe ba tla otliwa ga botlhoko. Ke seo se bolelwago mo tablet number 1 mo story se le gore setse ke se badile gomme re fetša gona mo re tlo dira part 2 ya tablet yona yeki re ntse re tšwela pele ka yona re ko rena what actually happened. And then ke tlo dira another video e shortnyana mo ile re ke tla ba ke ntse ke compare se re se kuleng se re se badileng today mantšu a tswa go Lord ENKI re compare to what we had ka re ga dibebele tša rena le gopola gore bebele e changitšwe go na le bebele ya nnete the true bible goba the first bible mara yaanong batho ba bego ba e-translator go na le dilo tše le gore ba ile ba dintšha ba di fisha go na le tše le gore nako tše di fishiwa ba bangwe ba ile ba tšea tšona those things tše le gore di a fishiwa ba di tšea tše dingwe ba di khutišang aim e le gore in future many years to come batho ba santse ba tla ba di hwetše lo tše ke ba tsebe gore na what happened lefase le tlhomilwe jwang batho re bopilwe jwang metsi fula a tletšeng jwalo le jwalo so re fetša gona moki ke a leboga. So potšišo e ke nago le yona ke gore a na God of the Bible modimo wa ka bebeleng ke mang a na ke ena the light the divine power the divine being. Number 2 potšišo ya bobedi bona badimo ba ileng ba tla mo lefaseng ba ile gore ba re fera as badimo wa ka bebele ba e leng gore ba bitswa re ke the Annunaki. Ana the Annunaki ke bana ba modimo ka nnete na? Ana the Annunaki ke ma-aliens na? Those are my questions but re tlo kry-a di-answers ga re ntse re tlo bolela ka ra story se re tsena deep into mo sona. And then le tsebe gore bebele tša mathomo goba tšona dingwalwa tše le gore di ngwadilwe kwa Egypt, Sumeria le other countries ke mo e leng gore batho ba ga ba fitlha mo lefaseng ke naga tše le gore ba tsenetše gona le mo Afrika Borwa yes ba bile gona re tlo bolela ka yona gorena ga ba etla mo lefase ba tlo dira eng. And then bebele e re e šomišang ke bebele le gore e translatilwe from tšela tša kwa bo Sumeria bo Egypt jwalo le jwalo ene ba re ga ba ntse ba di translator ba di dira ka maleme a mangwe Latin English jwalo le jwalo ya ba nthola gore go na le dingwalwa tše le gore ga ba di lokele bona ba choose ba lokela tše le gore di suita bona ntho e dirile ke the Romans because ke nako e le gore naga ya Roma e be e conquera e tlhasela naga tše dingwe e di tšela kore boipušo kore e di tšela naga kore the Romans ba kgona go ya tsamaya ba ye nageng e itseng ba tla mo Africa ba defeate Africa ba bethe Africa kore ba e tlhasele ba bolaye banna ba bolaye basadi ba bolaye bana go šale fewnyana fela ba šalang fela e ba di-slaves tša bona and then nagela ba itšea ba ithopa e ba naga ya bona ba tša mmušo ba tšea mahumo ba tšea everything
batho ba ba šetšego ba ile gore ga se ba ba bolaya ba naga uwe e ba di-slaves tša bona. So ke ntho e le gore di-Romans ba bego ba e dira, and then ke ba etle ba tlo thoma ba change the Bible ba e dira ka mokgwa e le gore e suta bona gore ba kgone go rula lefase ba šomiša eng Bebele, ba kgone go kore o ka re ba re apesitše di-hochklap ba kgone gore controller re palelwe ke go nagana go ka itheletša go e na le spiritual gift ba o refera as a demon, ba o refera as a demon go e na le spiritual gift ba re o na le madimoni, and then ba ba against go bolela le mangelo a gago badimo ba gago. And then ba nyaka gore ka nako tšela ebile it was worse because if o swena a Christian then goba wa bolaiwa o swanetše o be a Christian kore by force. Re tlo tsena mo tsona ka moka re tlo tsena everything all into details re kgone go tseba rena botse re lebile kae, re kgone go tseba modimo wa nnete modimo le gore re tshwanetse re mo rapele. And re tlo kwa gorena ke nnete motho ba re ke Satan o gona na, goba ka ba ile gore Satan e ka no ba e le ba bang ba those fallen angels bana ba le ba tlile mo lefaseng. Re tlo kwa everything ka nako e ntšea. Ke a leboga.